Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sobai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Nyesdang shwa nakimat Khubor naga Jylla. Hari gejing klat no jaga kong Pyrthei bare MCH Hospital Jawai ke kong Beautiful bare kala ujor sendan dak FIR persya iki doktor bat kinas jong kaniga hospital sarkar bat kala kenno bakaran kejing ne authority bakajing bam ajing sumar hakapor kababiang. Ya kaniga FIR la ujor who officer in charge ka Jawai police station ka santri ku Jylliew arajar arpusan. Uba lektor dekar ubalong unong wat RTI negasnong kli mentriang is Jylliew district. Ulo ang magajubab haka RTI belayo na ka office jong executive engineer ka office PWD Road Clear Division. Kami hap satya bakajing siang rong ya ka surok Jylla bypass hadim lamang pisa lai klor tingka ban maramat yakani ka surak. Ka office jong block development officer umsning CNRD block ringkat kajinga trelang bat ka grassroot haka santri ku Jylliew arajar pausan. Klara ke ku World Environment Day daga bathongi kitan rai dieng hakashnong mautari thayang Pyrthei district. Haga ni kasngi nakalyang jong ka grassroot klawan ra ru ya ka project daga ba IT kumba arpusan hajar tili kitan rai dieng pan penjerngam yaga ni kashnong keban sa pentre kamru ringkat pat ka scheme MNREGA ban pendap ya ka jingthong dia. Deputy Commissioner Jong ka West Jylliew district Wabinav Kumar Singh ula pentip Belathai ke komiti ke badan sangut ke dekat bantok kit banyak halo ke jingja ke belajar MCH Hospital Jawai ha ke bakal long kemi ke belatip kerteng kum ke kong Pyrthei bare ke belit ban kha Kylleng ha ke hospital kala klat no badi Kylleng badan ha ke po jongkaru ila klat. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Jylla rakam sangma ha ke santri ku Jylliew arajar pausan. Ula pentip baka sarkar kan sakhat ikinong penyat jenggi skol bagi college deficit penyathir bat banja taisani ba shwaban shimtino daga sarkar. Kum shibenta ke jeng rakhe ke sngi pene mariang ne ke World Environment Day ke sarkar Jylla. Klais ngobhar ke song pisa ke bamar arpusan hajar shikish phot ligishnong ke bedan hajali ke sarshilla. Ka sarkar Jylla ka santri ku Jylliew arajar pausan kala rakhi ke World Environment Day dak bathong kitan rai dieng ba compare hakashnong umir new shillong. Hagani ka program bala penlong dak ketenat penroisor ba ketenat soil and water conservation lasa khilang nu mentrang ba ka Jylla konrat ke sangma baru sembut midang ba ubas nyaw halang dhar ba kiwe. Palachia jadli kitan rai dieng cherry blossom jacaranda baru gulmohor lathong hagani ka sengi. Ka core committee jong ka United Democratic Party haka santri ku Jylliew arajar pausan klarai ban pediang hi ke CTA no kam jong Dr. Jylliew mautho deka jing benut. Dang senu Dr. Jylliew mautho ula pha ke CTA no kam ku general secretary but number ki kam ki pen khamti hau daka party. President jong Meghalaya Rural Tourism Forum uba Alan West lapen pa ko jing snokya halo ka jing kedokti kelet bet shangi kitrai Jylla. Uba alan lapan kan mau ba haga jingja ha sok sunru ha ka ba ka khna skul klasha klet skirt ha we ubril ubla deng dakamas ulong bagi comment sa social media klashley ban kloy ban kinno igi try Jylla ba don gi boong bagi khna khasi jongi kimlin bet kini kadukom hende ulong ba ka ba khaddu ka jingisha kala pau bu ubril bele ya kani ka kam sok sun umde ubril jongi hende ude bar Jylla ubana Assam. Halo kani jingja haka thain so araru uba alan uloong bo umde ban syukran penkut badai ki brio jongi hiringi de ban up tat hadu bagi pulit kin pendap yaka kam jongki bat ki jingisha kin sapau. Haka step jong kan rio truk Jylliew araja arpusan lalap yang yo kena ublaja nalayeng lalap ya do driver taxi hakapor bo mut ban kiyo kali na moyong ban wan shayo. Uniu kena ublatip kerteng kumu dasan kraw nongrang belajar nalayeng naduk ka sautri ku Jylliew bat ki bahing asam kelet ban ujor jahar celum Jylliew police station henry hadim balap kelet pentip syaki pulet bat weng no yaki jahar. MLA ke North Shillong constituency ba Edelbert Nongrum ula yok mi na hospital na CMC Velor haka santri ku Jylliew arajar pausan hadin bula kam yok bor bat kamet kapat kalakam sngop pengat hendak undang hap ban pak pet doktor biang sa shisngi arsngi
berunwan pa Shashilong hagasngi ublay ke Tarik Jylliew arajar arpusan. Komisi benta ke jing rakhe ke skingi bla penkha ye ke ribhoi kom ke district ki bosin sha jang ribhoi district haka South Tarik Jylliew arajar arpusan kla penlong ye ke jing rakhe ke ribhoi foundation day ke balai pulai haka jingalang ke pelong ha parish hall nongpo haka balasa Kylleng do MLA ke nongpo constituency ba Middle Bonds im MLA ke jirang constituency ba Sostana Soton bat kiwe Kuman cupin tip hang ni wala pen benai ke ribhoi district haka South Tarik Jylliew haus nam ka khandai spa khnai puat bat naduk ke ni kesngi ki pat ba nong shong shnong ki jura ke manla usnam ling bagi program bat ke jingalang ba per Unong ilam jongkel yang persya ke yeng dorbar tauan ke Jylla Dr. Mukul Sangma bolong ru mentirang ba berim lakin tho ke jing angnu jongka sorkar ban kintiu ke kam jua kai Pyrthei klam da bu pat hakmat ke jing shngan jongki nong shong shnong ba ke nawan jua kai na bar ke Jylla bat na bari lakin tho ru halo ke jing bambut jongka sorkar ke kendon jong ka Migilai Resident Safety and Security Act ke bakdo berian pendai ke closed circuit television dan ke CCTV kanang mendubla ban buddin ke nugu ke jingja hakano ke keleman Ka Office of Deputy Commissioner West Jylliew District haka Tarik Jylliew arajar arpusan klara ke ke World Environment Day halo ka phang beat plastic pollution dak bathong gitan riding hikat to ke ni ki benta ke sintuk ser jowai haka balai shim benta na do Deputy Commissioner u Abhinav Kumar Singh ki officer barkinong tre ka YMCA Jowai City limba ka jingkershan ka Office of Deputy Commissioner West Jylliew District haka South Tarik Jylliew arajar arpusan kala ajing pensyai kumno benyada nega jingpang ka bakta ika jingmut jing perkhat nega mental health bat kumno benyada nega jingyap jeng gitu ke syakta nega jingpang ka belak banlam wat hadu uput bakin dekat no ya ke jing em la jong klempat depor ya ke nega jing ajing pensyai la penlong district library Jowai ka blai shim benta regi kena school negi school pair ka sor Jowai kumjuru kino hikai Ka United Democratic Party haka Tarik Jylliew arajar arfusan kelapen mena bakani shimbenta haka All Party Committee on Railways dak bapa mikmat ke working president uba Tita Starwell Khan baru MLA uba lakmen rumbui haka jingalang keban salongshan working president jog United Democratic Party uba Tita Starwell Khan ula takrenting ika jingken tho jo nong acting jong Voice of the People Party u Dr. Bat Scammer bo halo ke jing nok kam jong Dr. Jemino Mautho kumu General Secretary jong UDP dangshan. Menta patungnya pa Syaki Khubor nakari. Ke Gujarat Environment Management Institute ke bahap hapok ketenat forest jong sorkar kelas dang ke jing ala persya ke jing penan kam plastik. Naduk karpu Tarik Jemmang bat kala pinkot haka Tarik Jylliew arajar arpusan. Kladan syajan dos pa sa pungut ki break belawan ban snok tilang ban pinkoi yaga khat adli ki road wa haki benta ba per jong Gujarat bat hagar ga jimpen khoj kla yo ban lum hado khat prajar lais pa san 4 kilo ki plastik ki jaka ki belet pin khoj ki kin thop yaga Dwarka Shivrajpur Umargam Dandi Dumas Mahuva Porbandar bat ka Rawalpindi Uno ilam kaliang persya ha Bihar Utejashwi Yadav ulo ka sorkar Bihar kadiga sorkar kebamla ban telakam ya ke shongsuk shongsan kebamla ban penyaj ya kam ki baka sorkar kadi ban le bat kadiga sorkar kebele kumbam yoi ya kam bamsap bat kadiga jing penjenjar ki pat nang shongshnong ke Bihar ulo ka sorkar kamna telakam shu ya runar bat namar baki briu ki bayalam ya ka sorkar kimler ka sorkar ka kelalong kum ka sorkar ki officer ula penkut ya jing kren jong u da ka boong baka sorkar Bihar ka yo tia ka jing bam tip briu bat ikam ka sorkar la penyat da ki officer ki bela shong thai president ka All India Muslim Jamaat Maulana Shahabuddin Razvi Berelvi ula kintu ki muslim baki deben bot renti ya ku hukum jong ka sorkar Delhi halo ka jing penyap ya ki marat haka jing rakhe ya ke Eid al-Adha kabla tipru kum ka Bakra Rid lani Bakrit ka sorkar Delhi kam syaban penyap ya ki marat kum ka masi ka ud bat ki weipan unu ilam bakin hon ki muslim lakin tu ya ki muslim bakim de ben penyap ya ki marat ki baka sorkar kala jiar kerteng
haga ni ke Jylliew it namar ba donru ke jait merat ke bagi sarkar kamkhang ya ke bagi la banle ringkat ke jingkit kli. Menteri ke sarkar pedeng upet ya ke tenat Rural Development and Communication upema Sani Chandra Shekhar Lepin bena baka sarkar kelamang banshna lai point drip kundai kelur tli ki yeng baduk lingba ke Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Ka sarkar kelabu thong ba hadu usnam arajar ap khandai ki ben pendep banshna sau point khandai pusan kelur tli ki yeng baduk. Government dirang ba ke Delhi ke Rekha Gupta kalau ong bahadien balami ke CEG report bat hadien belayo I ki kam bamsap limba ke ni ke report kalau ong ba kitu ki bedan hakabor hakato ke por barok khot kingat bakan om skamjar. Kelakaran ya kini dak batho ya ke Aam Aadmi Party ke babat ya ke bor sinshar hadu post nam kinti. Dirang ba do keri Narendra Modi play pat ba ke jingking hakawa chanap ya ke belatip kom ke Chanap Railway Bridge ke badan Jammu and Kashmir. Kini ke jingking ke bejrong tam ha ke Pyrthei barok kuwe ke jingjrong jongka ke de laispa san bukandai meter bat katam laibusan meter ke Eiffel Tower ke badan France. Umudi ulai roy ke engineer bagi nong tre ke besna ya ke jingking ke belai yorung ha ke record kom ke jingking bejrong tam ha ke Pyrthei. Umudi uloong bagi Jylla jong ke engineer ben pentre ya ke jingking ke peni bagi India ke don ki brio ki betabit. Ulalet jungo ya ki dor ki dar ke bagi engineer ke peni bagi jingshna ke jingking ke long ke be hadu kata-kata. Ka Karnataka State Cricket Association kelapa jingtho syaka High Court banyak khon ya ke rai jong ke sarkar ban ujor FIR ke don kitkam ke association nama ke jingja ke belaja Hachina Swami Stadium haka baladan ke jingyap beriu haka por baka sarkar ke penkup buram yikinoi lekai ke Royal Challenger Bengaluru kalau ke jingjap jongki ke IPL arajar arpusan. Mentah penglapoi syaki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ka sarkar Mexico kam syim la menjur ya ke rai jong ke Supreme Court jong ke United States ban penkut no ya ke mukut rumah persya ke Pradli Company shna suloi ke bana US ke bela syak ke no bagi degi bakai bi an ke suloi she Mexico. Ke Mexico kalau ong bakanya khun daladehi ban pensange ya kini jing kayu suloi bean jongki company ki bana US bat kala kenno badai na jingle jongki bakimi bon ki company ha Mexico. President ka United States Donald Trump ulo ong badai ban aila shwa ya ka Russia bat ke Ukraine bakinya khun katto kat nepor tat hadu bakinda thathi bat sange no ya ka thma namar ba ulong bakalong ka e ban pinbai ya ka jinge shon thlong mlu thlong sing jong ki at ligiri bar ke e ban pin ko ngo eki ban jai jai ulong ba ke jinge le kai sports ru referee aila chwa bakin ya brod bat khamadin unsa shupatan be eki shaba ka Security Council ka dawa ban pelat no mardor ya ki shipai jong ka United Nation bat ki kin hon tremon ngobha ki bishakem bat sha set ha Yemen ha ki yuti ka UNSC kalau ong ba ke Houthi ke deban buram ki brio ki belet ai jingarap ki lanat bat deban buram ru ya ka hok long brio man brio ha ka Pyrthei kala pentip bagi dan apu laingut ki nong tre jang ke UN bat sangut ki sipai jongka ki bela syakem ha Yemen uparlok ya jantam bat President Donald Trump ha ki por election mentau bela kelalong kumunong shon Elon Musk ulong ka yok kot ke US kan hier ha kini ki brai banwan namar ki tarif ki ba utram ulabo. Ulong bagani ke jingle utram ka Amerika kan keladuk. Kani ke jingkran jong u ka di hadian ba utram. Ulong ka buit ke biang tam ya ka sarkar ban tingka ya ka pisa jongka. Kare ban penkut no i kontrak pa ya soy bat uhe saipan ubaderu unong ai buit berim ka sarkar u Elon Musk. U Elon Musk ladawa bade ban pengat kendon an ya utram namar ka kerteng jong u ka pau ke Epstein files. Ka African Union lapan pa ko jing snok ya halo ka jing khang ke US iki kat to kat net ligri bekim de ban rong sha US but syaru iki nong US ban le shakita hiri ka African Union kala kintu ya ke US baka de ban buram mar Kylleng bat ka de ban buram ru ya ke jing te lok hapring jongka bat ka Afrika namar ba ka ne ka jingle ka kata ya ke yok kokot ka pule buti ka khayi pateng jong kita hiri Menteri Ketenat Yadari jong ke Germany, Boris Pistorius, ulong ke Germany ke kershan ke NATO, bahkan penya de ki sipai jongka, ya ke belat mu ban shim, ya ke ni ke rai, ha ke jingalang ke ban long ha Brussels.
Ke Germany ke kuat ban penrung depo jarngut kisipai lada ke NATO ke temu ban penyar ban penklan syu ikisipai jangka. Kamu kalong menta ke NATO ke dan silak prapuwe jarngut kisipai. Ke Pakistan kam dai keri ke basyong suk syongsan ba ke jing ki hadu mentaru kampat kot. Noloki kam pentrim jong ki le no Tarik Taliban Pakistan ba ke Baluch Liberation Army ke donru ke jing ki ke bajur bha menta Hasin province bandawa beriban pensange no ya ke Indus Canal project ha ka bagi no ya ki ke let hang pelu ya ke yeng menteri ke tanat kam po yeng Uzial Hasan Lanyar. Tikitu kelengi khubor hakimat kimat menta ka janmit kublai.